Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puas na raw bisrate vi pasal me halan kamati parang kamati talusumat me ratu atau awe pipinin kinisatan mi atau distributin mi pasal kamati sampai pinten pilihanan manusia dalam kursamnya. Nausirwin asaan nang kipigilhan TV kaba PP bulan samyan na pigdesem haja pagi bisa balik istorihin. Nakay na inune penia amban kite penia amban manusia arab kemon asal mungkin desep na kibetenen bang niya lu tikene mati atau lu na musibag kubulan gitu desep na buka dapat asal kita bi ko nanti besar asal saya nubus agar alamin sedih asal mati lebihan bi kemon kita kas melum penikal Allah taala wallahu subhanahu wa ta'ala ini. Hal ganian atinan di besarate balik-balik bisa lo tepetien supaya haja pinti kita gilap amban ini sugus kemetete atau si yang boleh terjuhalat Allah subhanahu wa ta'ala. Was manian balik kita si subjek pada lo si pasal si kitab Riyadhus Shalihin. Igari kesep kumang ini ulai sumagua magtamaran tan bis sumagua mian desep kulay mawdu tan mga kusal pasal magtawat. Pasal magtawat so ga ubos sulit ang diwas niya ini pasal magtawat. Nubos ini demikian hanggang binapin te problem sa tabalik-balik masalah. Nansi ini pasal importante tet maramalan. Penia amban manusia gitanggap na umedusay gitanggap na we magkamali Pain sebaran asal ka na niya kamali dog pain na sebaran asal siya hinadya mo tumawain pain siya karap kayo manusia sebaran wa iya hadya mo tauhin nobus tandaan bigya iya matauhin atau iya niyan mga abad kamaliin na agad desep yan ay pagbusihan na tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Na walang sinangkan binalik-balik ko ito pagbusarahin. Pagyain pagyain kita asal inopan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Busaranin, inupenan si kita, intanda na sa magkamali kita. Niyan dumen hadya pagtiwatin atau pagsusunti si Allah subhanahu wa ta'ala mian si waktu ellew atau si waktu ini sumegua si dalam 24 oras Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil-layl wan-nahar edinen pinebella tuene yene kempunanen tanganen kempunanen sigitiwi kemon iponen sa usangim sa idu ellew asal diraki tibo ini magtuban di ini stanen. Tandaan manusia in kita magkamali tuju iya. Magkamali tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Gani dapat bisan pesaing pengaji tewi. Bisan pesaing kita utewi. Bisan pesaing na samian tayabot martabat tewi samian ranggo tewi. Si manusia tu si manusia sumengua pun namang kita magkamali tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Asal peniya gak dapat asal peniya pagkamali dan bi tuju Allah subhanahu wa ta'ala daran na tibisar may kaulamaan tan biru kiti bisamian mian magis agemeg kasahabang kiti bisan do pagwanten bi Adam alayhi salatu wasalam ni tanda na may kisahin atau bisa dalam Quranin
hangka na siya pitaluwas balik kamban lahat dalam surga pito si dunia duk andanen duk kumilyanen pag isang pinaluwas siya Allah subhanahu wa ta'ala pag isang magkamali siya naipewan kiyon manusia tin magdusi siya nakita sa akin magdusi dia tanggap yung magdusi kita sa amya maglalalay lang kita atau magdandirende kita atau mag-hajaro ranggoten hajaro miyan adayahan do kita na dai semua tanggap te asal guna bang kita si 24 oras amal Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini asal tatap kita magkamali semua pag dia yang magkamali kita na Allah subhanahu wa ta'ala si 24 oras guys apnya kita mbel dia miyan lawang taubatin tujuh sa amin si sini manusia magtaubat tujuh magpaampun tujuh Allah subhanahu wa ta'ala magpamaaf tujuh Allah subhanahu wa ta'ala itinin gay ilepas wade tinima wallahu subhanahu wa ta'ala taubat nin ato ubos tebisara wan balik tebisara asal intandaanin dumen ne haja mengi magparatsahin itinin dinak magtaubatin itandaan magkamali itinin magkamali magkasa tujuh Allah subhanahu wa ta'ala kita ini semua ilinganan nen iyan ang manusia sine mula-mula magkahagat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala tandaan na magkamali manusia mag-iman na ini ada pemaratsya na so magkamali tujuh Allah subhanahu wa ta'ala pero Allah subhanahu wa ta'ala watubu ila Allah bismillahirrahmanirrahim watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun lalu ibn istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi tasunu ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha may bisrain naman na asya magkafir diba na asya magkafir sa atau nagka sumagawa sine manusia mula-mula binisarahan nen atau binangun nen atau ilinganan nen ini manusia magkahagat kung kita itu alhamdulillah kam tu magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa si dalam nagiti magkahagat si dalam nakaang pagkahagat dinak nagiti magtawad Allah subhanahu wa ta'ala inin tandaan magkamali kita inin tandaan magkamali pagkita dinak kita nagtawad pagkita bisang kita basa magkahagat ni sumagawa dinak magtawad kita sa Allah subhanahu wa ta'ala inin tandaan Allah sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kita imbi may mukminin magkakatudjuhin duk gelepas tawad si Allah dambuli sa niya duk kita gelepas nag-erin ng buwa magkalepas kita hindi bang manusia yang nagtawad sa Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia tawad si Allah subhanahu wa ta'ala da bisarate bi manusia pagdurusahin mo pinain kau na malepasin manusia magmasya ini manusia pwede na ini biwan manusia biwan maasiat yan na tugit-tugit so yan naman teri manusia niya naos kita sa ang bandambulihan atau ang bangkadalatalahan binisarahan pinaniyo rin sa ano sa amin teleponen eden manusia dem narkain eden manusia masahalisin eden manusia ganyan pun Allah subhanahu wa ta'ala dah kita misal dah kita misal subay dahil nuro kita misara dembuli ang pemisar dahil ang pemisarate sisaway ito sa iyan payamante baro baranten bang ini bangga kanya bang in kira sa amin da apa kaya ini kita ustad kita atau ulama alim ni atau doktor ni atau kemon ini sama yang pinay yan haja misrahin sawain gitu gay so pamantro cek tero baranten amban pag anak elate pag pamilya ta sa amin pamantro baga kinalay kulang tamunga kana ini pi si pagkasi si tapit hangin kita patala sa mag ini namang nag-check ka barata asal okay ni nabi sandayan pinta sa ito miyan hetinan na ikaw pinay na so inaina na riyan so daro kita na hello misara daro kita na hello ngayiling so ito sumawa payaman temeraw ini baranten ini bisar Allah subhanahu wa ta'ala doon ka penne ku ampusakum wa ahlikum na de hello si antara magpamilya maglawlaki ini duman din ang Allah subhanahu wa ta'ala inawain na amman kebisalanin pin na pamilyan dumain sumaguwa pin Allah subhanahu wa ta'ala ku ampusan kau ro de hello baran ro de hello beiluasun makin kau meiluas andano kung tinainu matatuano sa aming suwarismo
Tapi kita, niya manusia, biniluas na daw ilang man katalahan man hikadun niya na Kumus iya litap po yung maasiyat tuja Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, andane, pamilyane, may tatuane, uslo, sa litap. So nagawa, pang lahat ng lahat sa amin, taliling na, ibisaraan. So kaya Allah subhanahu wa ta'ala, ngandak si kita, ku ampusa kumbaran, pero dahil biluas ang daho, tulong daho, binawaran ang dahil wa ahlikum mangin ko bisi andano bi pamilyan si Elano atau si Mdatuano sa niya. Nakita ka masa, dayahan na kita, profesional na kita, alim na kita, ustad na kita, sabi, ang dahil natin mistara. Tuwa inakaw pon mangutop-ngutopin. Inakaw bisan kayo alim pon mangalimut-galimutin. Inakaw bisan kayo doktor pon may, sabi, naman kasaya din naman. Igadayahan na kayo, sabi, hindi ka ito pikino. Ipikino ka, nakay. Ku ang pusa ko, dahil ro ang bangkao, nagtiwatin. Dahil ro ang bangkao, baranong beluas ang baranong. Pihala ang baranong. Mangin kayo ang wahali kung mangin pisi pamilyano. Bakit pisi? Ito yung tipid po sa niya. Iyan pagandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Barantero dahil ro ang payamanin. Magkamali ikitibi. Sila lang 24 oras, sumago Allah subhanahu wa ta'ala. Gaisap niya kitambel, nagtaubat niyan, kamapan ng tujuki, dili sila magpamaap tujuye, magtawat tujuye, si 24 oras magtuan, open kemon si kita, sampai peniya elaw kiyamatin, sabi na hadya kara Allah subhanahu wa ta'ala yung kaatambel na si kita. Merikan man tintambel bang si Dambuwa. Makin tambel na ang tawati inda masumiyan, magastabisrati biro. So bangga pero protect kami kaya bisan pa ina do sa hedja do sa TV. Nagtubat kiti sa Allah subhanahu wa ta'ala tirino Allah tininam ko kiti Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga protect kan mo abiyan. Sumiyan sila kita umami magtubat ka tinima tubat niya. Buminan bisan do ina hedja do sa amin si Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw. Gepe umabot simiyan tinima tubat niya. Sino magtubat ka tinima tubat niya? Sino? Yan ay Fir'aun la'anatullah alayhi. Sabi na, bang duman pagtawbat ng si Oktumiya, nagtiniwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi kaya, bahuna magtawbat, bahuna pabalik, bahuna magsusun. Si Oktu pinapatay na Allah subhanahu wa ta'ala. Si Oktu na pinapatay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Oktu na ilambo Allah subhanahu wa ta'ala. Bahuna na pinne, magkagad ako si Isikaw, bahuna magkagad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakain niya magkasal. Banglan na siya po. So bangga, parusayin, ine samian dusetevi ine kamali itevi dapat sa garante sumaguha magtubat kitevi magsusun kitevi tuju Allah subhanahu wa ta'ala si kemon waktu kaniya mian ke tembene inopen wallahu subhanahu wa ta'ala si kitevi puas ang banayat tebi saramian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini importante rin kaman tebi kitevi sa agai aku sa agai magkadusin. Aku sa akin nagnisisi sa taubat. Ako sa akin nagnisisi si tambal saki, magsaki. Pag-inin ko ibing saki. Pag-duwen, etinin sa te hospital, bang siprit sa dusente sa te hospital na kituhan te bien. May kemo kita si doktor, piu, gusto nung tambal sa amin na usul pag-dusehin kita hospital. Pero tambah din, bangka magkusi magtuwat. Ini ganti panadolin, ini ganti, ini tambah, ini. Kita hospital. Hospital din, siya magtuwat tumuot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas ang banayat tabi sa ramiyan, dinakit di magtuwat, asal nisita sa kita, magdurus sa kita, bisan pikit nakit tabi mag-angan-angan sa amin lang ito, darazatan bisa amin, kitauhan tabi sa amin, kung kita magdusa, tayo. Asal ka dapat, ilinganan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala bilangon kita bi ilin tandaan asal magkamal kita bi Allah subhanahu wa ta'ala. Puas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaka amban hadis Abi Hurairah. Bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi sinabahan wa Yung Nabi Hurairah, sahabat na misara, tekele kupinne. Magastakali wa kupinne,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal binisara we. Bisaranin sinapahan we. Min dua sapanin. Wallahi inni min dua sapanin tauhid bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapahan ku pinne insyaallah subhanahu wa taala. Sebenal benna te pinne bune bang aku magtubat ko magpaampun ko sa Allah subhanahu wa taala. Sumiyan sida istaglan ni elu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la astaghfiru. Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi bil yawmi akthar min 70 marra. Kaman tabi. Nakita bi antar man sin kemudian. Nabi Muhammad sahabat ne makhluk kemun pada panjari Allah Subhanahu wa taala. Napa man sin? Sinapahan te ni bisaran. Sebenal ne pinne asal sebenal pinne sapanku. Si Allah Subhanahu wa taala sebenal pinne aku asal nagtaubatku tuju Allah Subhanahu wa taala si dialim de illo akthar min 70 marra. Kapi amban mimpitumpu magbalik-balik bisaran taubat. Sinarembu amban kita bi katawatan amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaka ko kami sebentar sini, tu kan tu. Tiada matubat mo. Sebentar tu, kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikit na sini, sebenarnya. Lima waktu, macam tu bisa taubat. Taubat. Mungkin banyak taubat. Suai lima waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa pin na sini. Sebenarnya sapahan ku pin insyaallah subhanahu wa taala asal bunda bang aku nagtaubat pun sobra pe amban mimpitumpu magbalik-balik si dalam delo. Walhasil pinipis sila waktu nama minti kita nagtaubat kita min lima ro. Napulang. Magse mo na. Min lima waktu pintu taubat. Min lima. Wala ita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapanen nan si inin eka aman min pitumpu magbalik silam delo. So bisa sih. Bintelo ka waktu magputek kasi muna ba. Bisa tigay ham astagfirullah. Nabu si Binte magkasal bisa na kita gahap. Kan kita mata sirang bulile sinasabi ko sa binte astagfirullah. Binte. Nabu si. Nabu binte haja nabu saya ne ka. Misali sa balik ya astagfirullah ni sabsabi. Binte magsagad limutin do astagfirullah. Ngelimut astagfirullah. Ngelimut astagfirullah. Ngelimut astagfirullah. Ngelimut astagfirullah. Pepite ne ngalang ubus muamayak astagfirullah. Ngalang muamayak astagfirullah. Sige naman. Saya bitis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa saya. Sebenarnya asal bisrane kape amban mibitungku balik-balik nagtaubat na si dalam delo. Ubus pen hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat pen pasal beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum adara khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi banke o ke bisara ini si dialem de ello ko ini ne ko te bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya us atawasir rembu hadis tetiana si suru ben bindaso balik-balik inampun ke Allah subhanahu wa taala inampun dusenun wallahu subhanahu wa taala walau kana mithl zabad al-bahr bisan pe kadusan eko bukal dalam pihikan ke murid kadusan samia kadusan hajariki ina samia meddusa ke Allah subhanahu wa taala bangke o ke bisara beke bisara pinne astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh
adada khalqihi wa ridha nafsihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sila dahatos min dahatos balik-balik sila delaw inampun dusenun bisan pe kue ekhan buka tek dalam tekian ekhan dusen. Ini sebab dembua bisaranu meg istighfar tu Allah Subhanahu wa taala. Yene bin Israeli indama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yene bisaranen yene bin astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adada khalqihi banyak milik ini warida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mian eben beristighfar ia mian bang tabi salat tabi min dahatus berbalik-balik atau betul berbalik-balik bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani yang sinapahan dan inunan inampun ke Allah Subhanahu wa taala bisan pe ekhan dusenun atau dusenun ekhanan ko ene bukan ek dalam tekian. Sabab istighfar balik-balik ke inampun ke Allah Subhanahu wa taala. Sedih ang bansambahayan ng mga tulitan. Ini padelo pasal pagsikirian. Nabi umbiha erik bisarabon sinedembu ang pankitiwi. Danan mikibisarin atau ek ang manunduduhu kaba. Ano kaba? Elaw. Ini astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi min tawbah. Bang tabassalo ini istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akthar min 70 marra sudah buah hadis pindah atau akthar min 100 marra sudah buah hadis pindah si تتهي ورمبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا فإني أتوب اليوم 100 مرة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تنهي ورمبوها أصحابات ميان أصحاب الاستغفار kau pinne tujuh Allah Subhanahu wa taala aku pinne sebenal-benal aku pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtaubat ko pinne si dalam daelaw min dahatus balik-balik ene istighfar niya nagtaubat ine pwede bisramihan baliko astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Balikum binin kaba balik tebi selam delew min butumpu atau min hatus bangsa tebinin bisan pehajadu setan bi begitu baghaga kita magtawad bagi sa busate bisan pehajadu setan bi inin pangadu setan bi dem mula-mula diban haji ini suwe mula-mula amban yana salampung-lampung nahinan diban magsabaya buhat magkuat tengke magluko samya magpusahin magsantan maghaji samya sedih bi suwe salampung-lampung nahinin hinang kung masapunan niya, kung tibisrati basta suratul mulk ini salampung-lampung na hina, magkalapas kita bi amban siksas dalam kurang pang tabasati bi suratul mulk yung kituhat bi kabuti imati surat tabarak. Na demikian ini salampung-lampung na parambata bi kana bayad tabi sa hospital. Pagibangkit tabi sakit bi tujuh hospital sa kitu sedunya tujuh hospital. Bang inoperahan na 200,000 300,000 sampai milyon pa sa amin gistutan bi. Atawanan hetusan sa dikit-dikit hetusan ini kawan buhatan begini supaya hati kita dikole supaya saya keulian sekitan si keulian sekitan si manusia sedunia. Nah ini bang baik keulian sekitan bisaki binotu Allah Subhanahu wa taala syahadat Allah Subhanahu wa taala sekitan ini gara behte bi kipung sallallahu alaihi wasallam gara behte selampung-lampung ne bayat ini nasubay yung biku itu sebuhat-buhat ni aku buang ko sa ngalimot-ngalimot bang ko sa baging masyat nagani buhat siya ako bisan pasahin kini masyat hinang nga buhat so pihon magtambal ka mag-istighfar puro mag-istighfar magsapitang masinduel na magsapayang magajili pumuwasto sila sa amin naging buhat inin na pinagalampong ko inin dala karuhat sa amin pagbalik-balik tahinang mabisan karata antat bang PMB ni adam buwa ang pankiti bilang sinin atau sinin pakala lu si bang ni alu pakala begitu kita balay gutol
Bang niya magpain-pain na buhatan kung magtaubat o pag-istighfar sa gustan. Kaya pinitihinan ko, sementara bang garo ko siluma magjikir ta masjid ta warata sa wirus ta. Bisa na ta lumangaling at tihinan, dalaan mo sa usta. Magrahid ang tanan mo na balazit no, tihinan mo. Natalo ko si de maidan sa ini, kamli pinagdahin kita bigay mo. Kali-kali dalabin ka bekat magjikir sa Allah subhanahu wa ta'ala, tihinan mo sa amin. Ini oras akan lebih kudustan. Dok, ini selisuk ni manusia nagtawag magtambal tu Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nagwa bang sedih ko ada besar ko yan. Bagnaman pasal nagtawag, pasal magtambal tu Allah subhanahu wa ta'ala pisan pasaing hinang wala. Bang hinang perdusehat, bang hinang tinang niya ipungan tu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gibong ta sa Islam, imente bisaralan. Senapahan ini silang buhay di sini kape amban ditumpu balik-balik dari ko ini bisa ramian mesti parli dok silang buhay di sini dahatos silang dello bangato yan kita bikutul mag-istighfar magtutut betul dahatos. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih adara khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa dara kalimati dahatus pemetegalante de bete wal hatus 10 menit edot me pemetegalante bete samia 10 menit edot nanan sinin matlub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selam 24 oras li erwi enu nena pangaja meke mag-istighfar mimpi tumpu atau berhatus sama yang terbalik dari sekolah. Nah sini, mumpah kita kan ada di sedia sampai sentuh 1 million maka terus dan mga dasar lagi alien asal mula-mula aku na hamaran ko asal kunit si sikit. Sudah. Ya ko bisa Allah subhanahu wa taala. Bagi agak dapat asal kita betul dosa. Tuju Allah subhanahu wa taala sudah hinang tebisannya. Ubus yan ang tebisarain. Istighfar kita bi dengan haja da pasakarat bi asal tanda na magdusa kita bi si Allah subhanahu wa taala. Rasuluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaka sikite bi inna Allah ta'ala sebenarnya inna Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil layli yatuba musii'un nahar ini bella tu ini kampunan mana pintu besar keperhatian Allah subhanahu wa ta'ala inopen wa'na sikite bi yene manusia ipunen si dalam dan sedel leo dan sangin inna Allah yabsutu yadahu bil layli yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layli hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ini tinggalannya. Hadirin 24 oras. Inapan Allah subhanahu wa ta'ala sikite bi sangan elew pagtaubat nen ga niya taubatin tuju iya ga niya ke tempel ni. Bang magduse inuin sangemin pagtaubat dia sangem open do Allah subhanahu wa ta'ala. Magdusa elawin, magduwag tayo sa amin elaw, inopen do Allah subhanahu wa ta'ala. Basta si 24 dalam ini oras tayo sini. Dalam dan sangem, daya katambal tuwatin do Allah subhanahu wa ta'ala. Sumiyan, sampai hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai bang nepinne, med pindah peguaan elawin. Iyan, pindah na peguaan mata elawin, bang nepegua ang pansedepan pasedep di silangan bisan pekeo sa ingi pagtaubat nun. Kung natibilip kumin bang mangkin ikaw magtaubat, yan ay expert na kumisara astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi adara khalqihi wa ridha nafsihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa madala kalimati. Expert na basaro na yan sa lano bang pagpayam mo elewin pag ang marmak na sa tujulam mam maghani. Dani ka magtuwag ka, ipos. Bisan bisa pinayin, basta bisa sa amin pinayin. Hati, bisan paduseten,
bukan baik na kanan bang kita mo pag-istighfar ta hati, pag-istighfar ta haja, pag-istighfar wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan na pinin ko ito mag-istighfar no gatian elewin makarahi ta tuwa pe ko amban na ka tuju pesa dap tuju damam na samit wal kobar na dako ito na taw na kita na may kung gale dia bisara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dalam 24 oras open na teubatin banggay pe samantara gay pe magpinda pegwa elewin pegwa amban sedepan pesedep tuju silangan dakam magduwe bisan ina dosete magtubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahil sa kita bilangan pinimangkin na magtubat mo sa saya. Bang saya ini dia menjadi. Semua bang teman saya en Peru, eleven Peru amban damam pamayaman tapi 7% Makka pe. Bisan ina dosete bi dah kita bi itinen gamut dah kita bi dapat pinenggera ko hatun ibisan ko magtubat. Hajiru saya ko pinenggera ko hatun pininam ko Allah Subhanahu wa taala. Na ganun ko magtubat. Da bang saya Peru eleven Peru amban silangan pesedep depan buna bang Allah Subhanahu wa taala asal ngazanji sikit bi abang kabtatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya kita magduruse kita magkasaki pagtambal kita bi tinabang kita bi tiniya betwa bang kita tawat tu Allah Subhanahu wa taala tawat tu sekesa yan tawat magkasari pe open sikit bi 24 oras tagilan sekedua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian dosa masih من عمر بن الخطاب قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر تنيما sebenarnya إن الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم sebenarnya الله سبحانه وتعالى تنيما وين يا توبة إيبونن si waktu gay peye megbona pasne itu besar malam yukargir naglawak na napasa din galawak na sa napasa sa amin banggay pero bisan pe ini lupa ko rin hospital apa makasari pe niya pa oras na siya bang buhon so mag-angan-angan tinen binang hospital ni kiyan so ka maglawak na pineno na tapos magkasambahayan 50 tahun na ko nagkasambahayan so ko ito makastakal na ko binisara pinain na luka pe teubatin banggay pe napasin si Bikeler o si Gelong sa amin na kung ito napas kunta sa hospital so si open heart pe si Mebetis pe na magteubat to kusambahan ko raw na kulit niko sayang siya kulit mag-dem toilet mag-ayal atau bumagtilaw piye ini binasahe bakit sa man ng bahayang pang ini kawalay sa hospital okay open pe yan sumagwa na kain hindi ka kulit semua bang esala real ten pamdor tawat ni sigaw bang may maglongok na paston si dalam kelong na samya si bekelen dulu ini semua bang gay pa mo sa maka open te bisan ina duse magtubat kyo semua pambe bisara ko le pain me kipong tinihan amay dok bang naru pakali lumayan bisara ko le bagsudan dakte kam magmasyat usog tubat kay apa ni taruh hati open ilungin na bisa open tu waktu kita tayong mahaba tayma bima tu tayma di mahaba bisarali dua ni pilihan ka pilihan kita pilihan taruh hati open magtubat magmasyat kita bi para problema kita magmasyat gay kita hati bi kemetein paja sumu to perwas kita bi ambandinin tatawa mole ini kita boleh apa man kita hati dah pinain semua bisaratu ini tandaan asal kemeteng kita wante Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menha wa ikabad taubat men pekasab kita wante kusuan pined Allah Subhanahu wa taala kita ini demikian tak kita dengan pakai bata-bata berpena nepirahu atau ini saya kami ante taubat ibi hati penentek tidak hati penen chance makin hati tambal taubat mo suway na maglinda mat 11 pegwanen atau suway na pasta si maglinda sa amin hindi pen chance nada tuan heta kaya makasado ba bisara dumani nagsub bisara ko sa amin pinain magmasyad kini magtuwat magbasa magtay so nago ini tandaanen Allah Subhanahu wa taala malasa sagite bi asal dinagay ini
peki ipat pagtawat ng pagtawat tujuhin pagi inti tabi ini magturus tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo apa? Dumadi bisara ko saya dan sudah hatinan pagi bahasa open do si Allah subhanahu wa ta'ala na open ko sa kita makasana bahasa tay. So bisara tayo ito asal important ihan pagi in kita magturus sa kita nagtuwat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen tinan mian ilito-ilotean atau tinenggu-tengguan pagtawat semua dumen ini asal oras. Ina minit bertobat dan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia doa tibi ko besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan. Ia ne sahabat na manusia sedang dielew. Dahatus mempitung eka mapitumpu duk dahatus ene besar haja istighfar tujuh Allah subhanahu wa ta'ala samia. Nih. Naya kita waku bang itu yang sikit tapi bang buhatan kita tibele bang ini misa istighfar biar raja astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi samia atau akhir kay besar aku dengan bang ini. Saya kan neko kita neko aku neko bang singi. Nasibi inin dan buah ada amban salam pengulampung tambal TV supaya keulian sikit bi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ida taruset bi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan haja sembelih lebih waktu dengan haja pagdawati dengan awat ke papas dosain dengan haja maghaji dengan si Ramadan supaya ini terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemian pangtawasan istighfarin kemian bisan pesaingnya haja dosenun tujuh Allah subhanahu wa ta'ala inampun ke Allah subhanahu wa ta'ala bang penpeng istighfarun dumen ne bang mangkin de ke istighfar suwene nyawarun si tekellennu duk suwene bang suwene magpindah pe wa matelun sa umus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sini manusia. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala gak dia te bisara. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak te bisara wa pinne kegan si anu si kegan Allah subhanahu wa ta'ala si amag sambayang. Atau kegan si magpangaji. Atau kegan siya nagpuwasay atau kegan siya maghaji ka dan sinte bisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala aprahu bi tawbati abdihi sebenna Allah subhanahu wa ta'ala pinne sebenna kegnen si ipun na magtatawbat tujuiya sebenarnya kad kek Allah subhanahu wa ta'ala asal duman kek dikit-dikit. Dia sifat kek si dembuah du manusia ini bang sifat dan nagtatawat tujuin. Kailan Allah subhanahu wa ta'ala bang ipun dan nagtatawat atau sifat dan nagtatawat tujuin. Kuha sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kuha nagtatawat dan minta sunah Nabi na iya dahatus peka pesamente wat juye iyan kegan pe Allah subhanahu wa ta'ala si ipun na pangsi kikehnap nagtawat juye atinan ga lote-loteyan na nagtawat ga tenggu-tengguhan na nagtawat na gusto di bahasa niya nan sini ga pin na kegan manusia Allah subhanahu wa ta'ala bang na si waktu nengge magsambayang ipun din atau bang na pin na maghaji bang na pin na mag-Ramadan ka Sunawa, sino kaya Allah subhanahu wa ta'ala yan pinne bang ipun nanti kita nagdusa ubos nagtawat tujuin. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala ene si ipun nagtatawat tujuin. Kung ine sobra ba pinne kegnen amban niya den buwa ipun kelepasan pangarta kelepasan sasakatan musafir kumabinte ang malini tujuh Makkah atau malimita tujuh sabela sabi paglusi lan perehengiya pahali pagubos karnap kiri pagtedo sa katan tedo sa katan din kung niya alay maghabi nato yun bangga ko sa luha to ipal tira to may kamutilhan ko tedo motor nila sa limitan
Nabgai kita hantar dia minta ni. Dia melakukan asal parang kau kekahan sebab tebian. Dan lebih hau expert di motor ni. Tahala ina mana pede kalau motor ni. Ibal pengaku soal ibal ko di foto. Istri sa so ato ko. Natakab ng buhay na sila kata na baru siya. Asa tayo mo wala ba? Wala. Say. Allah subhanahu wa ta'ala mo amihan. Tedo sa kata atau lepas at tahalam pa niya. Paglain na berengdeng sa yan, mikir-mikir, ini pinasakatan kung gana niya. Besua, sasakatan na melepas niyan, tabalik tujuh. Pag tabalik tujuh, ini hawakeg din misaray. Musapin. Tutulak, nilaling. Ang gana sakatan, lepas, tabalik. Handak Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sakit tabalik siya, pagpayag, siya mong ipal, kung gana pinahingap, tabalik siya, sabay, kutuhan o lepas, Allah alam. Lepas ka, tabalik siya, motor. Bisalinin, pag tabalik siya, sa katanan, tumuhan, balik pa siya, yan ay hawak keg, yan ay ipon yan, na itos misara, tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Misara yan. Pini Allahumma, pin misara men hawak keg, yan, pagkakapayag na iyo na motor na pari. Siya pa iyo na, untaan na iyo na, kuraan na iyo na, iporta sa katanan. Kaya pagkas magkasusiyan, agad na mati, asa, susas naman ang susi, lepas yung mani. Pagdek ka balik kasi sa katan tikasuan ni balik, disaray. Pina Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Hawakek. Afta min shiddatil farh. Kita hambi mana simas mengito wala ini untuk siam simas. Ibig sabihin. Nasin ka mali. Ini hawakek nen pagdek ka siya tikasuan na balik sa katan nen ubus Allah subhanahu wa ta'ala kenan pe si ipun ne ang banainin suwaktek bang si waktu magtiwag tujuh ini ipun ne. Pwede niya, hawakek ene manusia miyan, magsikit kaswa ne balik, nagkaswa balik kero sa katan ng Punjab ne. Nagtusingin dua sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsyukur ne. Magsyukur, pagye, tagka na balik siya sa katan ne, atau kaswa na balik ene, pilihan, nisita na miyan. Pinne o Tuhan ko. Allahumma, o Tuhan ko. Ini hau kembali taglatap na taglatap na dengan doa, ya Rabbi, o pinne Tuhan ko. Allahumma, anta abdi, o pinne Tuhan ko, kau ni pinne ipon ko. Us, wa ana rabbuk, buk ako Tuhan mo. Pinagsali, pinagbitaw. Ini hawake, kana may kipikit, may sarada, may kipagpayamit yan. Uy, nilepas mo. Kelepasan tak na us. Sa amin na susenin, tungan na nagpiha pagtuwa. Asal ka, pagpapit yan, kaya siya, tawa tigsuan, sa katan. Yan hawakek niya, pag-itek, kaya siya, pagnyap na sa katan niya, may kemisara niya, pindi, kao na pindi, ipun ko no Allah, o ya Rabbi, ako pindi Tuhan. Yan hinang na ipunin Allah subhanahu wa ta'ala, iya hinang Tuhan. Ini hawa, may kamali akhta, Nabi Muhammad SAW akhta min shiddatil farah kamali ipinne misranan sabab makalandu pinne keg nan sa waktu balik tujuh ti waktu tikasuwa balik ko ene pinne pinihan niya atawa sa katan niya. Allah subhanahu wa ta'ala sinin disara wa Nabi Muhammad SAW asyaddu farahan sobra pepinne keg nen si ipun ne ambanen pinne ipun sa iyan kahalan nen tek kabalik isiye pinisita dan ubus Allah subhanahu wa ta'ala bang pabalik tujuh ipun nen nagdawat tujuh sobra pegeg nen tujuh ene ambana gelipas nartami ito sobra pegeg Allah subhanahu wa ta'ala si ipun nen nagdawat tujuh naran sinin ito sa pagdawat tabi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala duk istighfar tabi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sedih nene ini pagsambahyang pag-usap pagkakit
haji ne ibadaten bi haji ne pengesewante bi haji ne kudek tawante bi surpatat persupatante bi Tuhan te rabbul alamin insyaallah. Matium bi come bisra kolei ini PDP hajo come ke puntere ha antak sigitri ne ka istiqbal sine sigitri ka istiqbal bangku yang anda aku itu piku istighfar ka aku itu nia kau penia sulit siguro pende ka Tuhan hapeku daplo tujurin sana man istighfar so kita percaya penain murah magrebe apa istighfar ya Allah wa astagfirullah ekse buat pasigit bi mag-istighfar ang tujurin sana tujuh ini betul-betul temuan tabiat. Ini betul temuan tabiat. Tujuh haras. هذا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله سيبقى بالك إن